Menteri Katana Tourism ba polling do ulai shimbenta hakayo strawberry market kabalalong hakendai lat shlong bat kaban ne hado lai tarik jemang kathong jong kanikayo kalong ban kentiu ye kinong rap strawberry kajela lapen long ye kanikayo da kajingetri lang Katana Tourism bat ka horticulture ban kentiu ya uso strawberry bapen mi kinong rap kajela. Dangshan ka sorkar kala penlong ru ya ka strawberry festival ha ki jaka bathung nerep ya strawberry kentup ha ka snong solia noron bat sentung uba pol ha ka jingkren ulakdo badan kamban penslor banthung ya uso ha ka jela kabut hi kalong banthung organic namarba uni uso ude ubayat yo bat wanra jingmento ya ki nongrep ban kamai jakpo ulakan tuwe ki patba banet jingo ya ki stall ne dukan ha ka kayo ban mat ya ka jingbang bat jing shingam uso strawberry ba penmi na po ka jela antara sini ni kolong ban penslur ban haimin siem ya ki nongrep ki jongi namar ada hasil ke ba nekong ba ka Tanat Tourism kala ban penlong ya ka strawberry festival dang akayo michwa noron sentung bat hasolia ini kisnong hakabaki nongrep ki larap yo kirap tu strawberry te hadin jong katuga festival ko ngila pelong ki kisnong bentang ngila shimir senjam bar balong ba ni pelong ya ka yo strawberry market kajik temu kolong ba ngin kring ya ki nong jengo syakani jela batru igitlai jela bagi tip ba kadon kalat gelenti bagi nong rep kami kin bit kin biang ling ba kadap karyang da kacing jai rekat bring ke department tourism bat ke horticulture ka ba ar ka tau ka ba awan hani kalong ban jengo dalagi ya kami ka rensan ka ba PE yang ni ka ba ki ni kinong isim benta kinong roai Naganika Meglia Grassroots Music Project jangka Tourism Department kiyo banishim benta but hakanika season 2 ganika samai ko ar jong MGMP kumbalai hajar tam norway kishim benta man kaski haki shows hashlong Giant Hills Garo Hills seorang riboy de mentapat ni kani kaya snow bat kani ke jingtemu ke jongi bakani ke hendailat nang ni ter shalu sha bat lat bat paisha upsaksun bat tunjuk bat paisha jail road ini kijaka kinlong no kaba ni ong ka pedestrian zone lani ke jaka batang ni bre ya ijak ni ingin khang no ke jingrum jongki kali jong ni katan ya ka bangala depan benar hamswa di kuat banyak cepat Jakarta bat lawan pek kalau dia bunyi ba katno kini kecaka kalau enggak pabit pabiang kalau suitable nak benda kini kecungi dia kini kenom dai tan benda kini ke way ke festival andai kedai baik nak benda ba kumbangi ong ba Shillong kedai ke music capital jong dari India ni kuat ban penting kena ba kibru masin pai ha Shillong kibabon lagi kipai shwa ningkong ini kendala can you experience ya karwai kasiau music jong ki artist ki badan sap ki jongi dia kata ke idea but hakacing dei pada but kini kinong di madan ngi ladap ya ke proses ban identify ki ban register ki ban menta ka basa kolong saba ngin ai ki jaka ke ba kinchong ban penyak ke kai ke pateng joki kem da penwet syu ya kaya kayeng aga surak juga kendailan di kani ngin penkut ha bo jong nai June jong tak kesini